Arsenal ehuriirwo onako United igutheirwo United ehuriirwo ku na City kahuriirwo ku no tigami yake guthite Liverpool na ndironaga timu ingi irigite ko ekani ugithemba kiu ni mufira ko hana uguo ni hali ya umuthi ukarumi uyu nuna ruta rucio tondu ni magathaka na Liverpool litajira mufira cio wa Bournemouth na Liverpool wako hana ati agiko Bournemouth ya muciere ku Liverpool ne kaguithia point ni ndona nigukua nao ni undu wale hashabiki nini kafagu na Liverpool kichwa haya mufira wa Newcastle na Fulham ucio nguhe reka tuone fixtures tukirekereria kurika turarikireria nyogo tuhe ndagika imwe mundu witwa Elijah Maindi Gigi no irie no tondu Newcastle makoretwo me form na uri na me muciiri no tumahe kichwa no na Gigi no irie muthenya wa rucio muthenya wa Sunday Brentford igathaka na Tottenham ucio mufira muritu muno wa Ngeretha iyo ni London derby yes ucio ngahe Brentford kichwa tondu Tottenham ri ikoretwo igika wega kimera giki Manchester United Crystal Palace wacha tuongelele Elijah araiga Man U kichwa Man U by the way tigane thina wa Man U gukorwo tena consistency njegari ni marahota mufiro wa rucu makahoto cio ngima kauma draw ri ha no tumaigirire kichwa no Crystal Palace ona ore mereno ka point ga go prove atiriri bado sisiko iyo na ithu tuli gutoni turageria ukiambatira kuma maeneo ya ugwati no ndugetikire gutembesha muigithia ndugetikire gutembesha cia kuwekelea Manchester United kichwa Arsenal Manchester City the big one Man City tatwire murore kwa Javera atwire nginya haria YouTube channel itu nene kenyone na maratwire Man City githaka na Arsenal ni amemuci ni Man City ni Arsenal Arsenal ye kwa muci riu hau ri hau ni tugathie no hotani ithu turi ta Arsenal tondu twathi kwa twahurire na uturi andu 10 tukiuma 2-2 tukimera ni mugatukora gwitu next year so point 3 Arsenal ndarikia hakwa no he City kichwa ungirora Manchester City the last 2 games cia ligi matihotetwo Arsenal mena draw imwe na win imwe ndu wa ukirora mathabu na kabiru ga uthimi wa uhoro wa mufira ri City ni mokete uguo who needs more to win and City both need but more City ni fatite muno ni hotani uyu mabe maumena niga kore kimenyo ria Liverpool rekire na Bournemouth ira yes so a day 24 hours later Nottingham no igerere gatagati sige starter I said Nottingham hau no ko goikara maita ona ndaugire haha show ndeka tore Leicester yekire ugohoro mathaa kitu marira ndio captain njokie ngatho kama kawaida tucokagiria mwirori witu ngatho tondu ni akoragwo agitumenyithia maundu maria arenda kuigua na ithu tugeka research muno makiria tukamurehera tondu ucio niguo uigiriki witu ugo ngamacokeria ngatho ni gutwihokagira mathaa mao every Friday na nginyagia kiumia giukite o muthenya toyo mathaa tamaya ndimwendithirie weekend njega mwiroreri witu nginyagia tukonana next week na ndige ndageithia muthuri wetagwo Njenga wa Kariuki ni atwirораgira muno na ni auga ngugeithie Saturday wiko rucio ndi wira aya nega musabu mwana ule wa shohi atakuwa sawa nega kuria kwaduka riu njokerie mwiroreri wa Inoro Rushini Stadium #gatho ni gutuhekwagira ndekecio ciake 40 na kindu tuko tukimumenyithia uria itu matura maitu mahana na uria kurathii thini wa bururi urundu mwe na nja wa bururi ni ngatho cia mwanya muno makiria tuthina mbere na kwaraniria nigetha tugatigagirira ni twahutie miena yothe ya guku gwitu Central atutigature Nyandarua kana Kiambu muno tukaguthuka nginya kuria mwena wa Nyeri agikorwo mukire hau na mukire akuma mwena wa Nyeri na kuria na Rumoro by the way ndikariganirwo ni undu wa ligi ya Nyeri County mwena wa Narumoro mundu wito Paul Mwangi ni aramenyithitie ngucanio icio maida na mumatigikireka tucithome no makiri okuo rucio ni kwanduka kuria mucio utugino tana na nega gisabu mundu gwitwo Lango na kadai hau itagwo Gordon ni undu wa kumahe nginya ma predictions ma shabiki hot matches asante yes thenge mathaa maitu ni mathira ni hagaka ni kahinda gatabarira yake muri ndero Demi Waze magathaka na giburuti kuria ngucanio cia Dr Gesho na Dam Boys thake na Kimuru kuria kiharirikia Demi Sports Ground ngucanio cia Gesho waria Dasho Sure Bet tournament gaturekeria hau ni Sonjora wa Githĩnjinga kwendera weekend njega thutha wa kahinda gatari coho mundu gwitwo Mike Jenga ni aroka na tabarira yake muri ni tuonana na muthenya wa Jumatatu hindi ya tabarira ya Inoro Rushini tijai wega